Whaatalo whātu Telefola Radio Samoa i lenei fo i tae au, alumaya o tala o lenei fo i aso lua. E ui wa whaau popo tangata Pasifika le si tala mo so iso enga le Abuse and Care Royal Commission, o lo wha malosi mai pel komisi le to atele e o mai. O le masino i ulai le ana amata wala awai le komisi tangata Pasifika, na sawa ina i le vao le awhaiva se lau 50 e o mai le awhaiva se lau iwa sfulmaleiva. E anga i mai mamoli mau i le Tulou, Our Pacific Voices, ta tala e pulonga e pei ona sa whai e le whale o Samoa i mangili au kilani, mo le lua vai aso. O se uro i taimi lewa mawai se awa no wha penei mo tangata Pasifika e to e tala talai ma wha asoa i whainga tā na ui mai ai. E le ngata o sauanga a ono nofu ai i lalo pule ngale malu, ai wha apea sauanga i tutono e ka le sia. Talo mai ona amata nei wha atala nuanga wasi itia i le se fulu wha pa sene tangata moli mau, ma o se si itanga e le o lava i le sila sila le komisi. I tala le tio ani usila iei fo i lato na sawaina wa whailo mai, pe ta ia le o mana na o e le si tala. Ma ua whaatala noa lava fo i isi au wala ina ia mawhai ai pea ona whaasoa mai. O lo iei tartonunga o le lua vai aso na whaatala noa ai le masino iulai. E le o maua umai le ato anga o sauanga na ui mai ei tangata Pasifika. Ma o lo o whaawau pea ona tala noa le komisi ma a inga na afia. Ua iei tu ua inga fau whaasanga i le li whai whiau ia Brian Tamaki ma o lo o ai iei leo leo. I le sauninga le kālesia Destiny i le aso safa to a umatu. Na fola folai e le li whai whiau o le a whaalawelawe matuli e Sea Mobile Vaccination Clinics le ua tapena motu wingol COVID o whanau lima i le sefulutasi tausanga le mātutua. O le ala unga na whailoa i e Tamaki, o le au o ia onga, ma whaaleanga tau mawhainga umolo o tapena e whai ai tui i to tonu a onga. I tala le Herald, ua reportia nei i leo leo ma o lo whaia so eso enga, pe ono to e whaia nisi mo lianga whaasanga i le li whai whiau. I se tali mai a leo leo o lo so eso e whaamtalanga wa whaau atu. O Tamaki o lo tūmau pealo na te eno mo lianga wa mo lia whaatolu ai, ona o le soli o tapua COVID au kilani. Ma o le vai aso tālu ai lea fo i whaato ato e whaatangai lo na asi o le Auckland Domain, mo tā whaonga whaapele mataanga peita ai e tūmau pele whaasa i aso solo te te. O le sauninga na angi ai nei saunuanga tau whaamtau, na to e whaasala lau lava lea i lunga le upenga te whailangi ale e ka le sia. Ua saulapa ta inga e awane i whaatala le i leanga i e whaia siaki o le COVID. I laso nafia na o le 5 afe fitu se lau se fulu wono siaki na mawhaio na whaiai. Ma ua sawai malapa ta inga me tangata su e tangata kiwi uma e tau tua na e anga i mo siaki. E na o le tolus fulma le 5 cases i le community reportia mai ana nafi. Ma i reportia le News Hamp ua whaalia i se tasi o tangata su e le popole i nei wha maumaunga ona e ono le sao pe a fua i le to ai titi o tangata o loo anga i mo siaki. O le popolenga o iai o le ono wha ngalo le tatau o na anga i mo siaki e ui o loo maua ia unga le fulu. A to ai o le to atele o loo whewa i taimi o fianga mata whaonga ma e ono a fia isi tangata o le community. Silia ma le tolu se lau wafe le tupe ua mawhaiona sa ili e totono le ono vai aso, a wale fausia o le fale fau wha apitoa mo le malo loina o ma fau o tupulanga talavou ma whanau o kalai estete. O le amatanga o November na whaalawi loa i le mai a Health Foundation le neisa ili ngā tupe, ma o loo wha moe su e ai le 1 miliona mo le whale wata ua. O le sa ili ngā tupe le nei na whaatalo sanga i le Canterbury District Health Board le Foundation. E fesoa ni atu e sa ili seleni ona i le Italia i le malo le talo sanga na tu inatu i ai mo le toe whaale lei o le whale. I le tau sanga i lua afe se fulu maleiva. I Canterbury lava ia na o ia, whaamawina ia o atu le se lau wha se fulu pasene, talo sanga talo mai le lua afe se fulu valu mai whanau matupulanga, e mo o mia le fesoa ni le mental health. O le nofanga fowol o sa ili tupe ai, o le a whaia le hiol Morton ma o lo wha moe e tatala i le lua afe lua tolu. Whai watu i tala mai Israelu a o tala no ai le tuilo na tolu po le busta i le tele o atunuu. O Israelu le wa ai le tuilo na wha. O le wa amata su e le fale mai au tui Israelu le wha taita i o le tuilo na wha i le vaiaso le nei. A o wa ai pe mo o mia se isi busta lo na lua mo le atunuu a toa. O Israelu o ripotia le silia ma le tasi afe o na tangata wa mawe le virusi fo le Omicron, ma e wha pe wha aluaina le anu mera i totonu aso i lua. O le fautuanga tangata su e i Israelu o lato i oi na ile whai o le tuilo na wha ma o le busta lo na lua fo i lea. Mō tangata mātutua ono se furu tau sanga nga i lunga, ma o nei fautuanga na whai e le wha masina tālu ai. Pei tai o le sa whaatali se i oi le whaatonu sila mtanga luenga le soifua malo loina.
O tangata fo'i o le ʻaufaigaluega i se lau 50 o lo'o fa'aogāina mo le 12 o lo'o faia o i latou nei na fa'amaunia mai e le matagaluega a le soifua malōlōina. Talanala Radio Samoa, manuia lenei taeao.